Anja kana tariki imwe ya Julai mwaka wa 2026 ngakwira ni Bwega mutegeri wa Wero TV na ntuva kwithirwa ugito twetekiana gututhura ntuko ya narwa aza kirimetha ya nteto ya Wero thamugwanja zako marito ni Neli wa Kithenji na tukiambiria na nteto cietu ni ati aciari kuma wadi ya Thangatha Tigania East ni bori tugutegera na ritho reithaga makarika jahana kwinyangwa kiwendo jarajongerekete ntereu na kuripotirira umira mbeto eje ekiuma kuma kire abisa wa kithomo kuma ntereiji ore umbite kwithirwa akibaromba kwithirwa bakiripoti makarika jaja umira kagita kareba gukarikiri mambura za kunogokwa kingugi ja mwarimu Cyprian Mutuma wa skuru ya Karurone Primary nkoroki bakenyeri bataya Anthony Njega kire skuru na kinyarire hana barimishe odore mwandiki wetu Nteto Brian Kimathi agutariria Nikiri kiatho gia gukungwira mwarimu munene Cyprian Mutuma wa skuru ya Karurone Primary School Thangatha 1 Tigania East na aria nene mwanya baithomo baikinyirire na kumukumia ntuku jakirikania na ngugi nyuma ya miaka mingi kwa ya mwalimu. Kuwa mnyenyekevu na Biblia inatuambia Mungu anapeanga neema kwa wale wanyenyekevu. May retirement bring you peace, good health and the chance to enjoy the fruit of your labor. Nikiri musemano jojo aciari bombite kwathwa kiri ureribu bwega bwana bao na mono gutegera manto jaraja thirite jakionekana ruaja kugwata kwa inya kwa wana baba nini ya kuona mono kuu akawatu wa Kenya mwana ina uniform kijana miaka 26 ni mwana kijana miaka 22 nimbi baba tena uniform miaka 18 kuinama. Hatua ya kwanza, peleka mambo kwa polisi mara moja. Na polisi kwa pale Rarimbu hapo karibu. Mara moja. Kutoka pia report kwa chief, kutoka chief ambia mwalimu wako, headmaster wa mtoto. Ili mwalimu ambie director wa education TSC and ministry. Amesema vile watoto wanashikwa kwa nguvu. Wewe kama mama, kaa ukijua mtoto wako ako wapi. Kila saa usiseme ni mkubwa, hakuna ukubwa, na usiseme ni mdogo. Hata huyo mdogo dunia imeharibika. Hata mtoto mdogo tunashikwa kwa nguvu. So ni jukumu lako kushughulikia. Akiri manto jaraja reo gatene na jatigani na joja gutumira kithanju jakireta maoni mwanya na kuringana na Mutuma wengwa kujirite onto bobo bugichencha miankene na kuleta mitugo etegirite kiriana mukae walimu ni wazazi. Actually when I was in college I was told teachers are foster parents, that they act on your what? On your behalf. But when they are acting on your behalf and they are trying to correct the student, even by the Vakia Valley, unaenda kusema unakuja kwa ofisi mtoto wangu anaonewa. Sasa mtoto anaonewa, hakuna mwalimu hapa anaweza kuja kuonea mtoto. Juu ya nini? Nukuona chukuru kaiko ya ana haba ina lot of strikes na indiscipline na mnonde na machukuru yetu na mwanto ya dhikare bwitherie chukumi ne human rights nto na ntukona kaya ya umbero otethia discipline onto discipline nikaya tukere even worse. Ki report la Nteto cia Wero TV kuma Tigania mbita Brian Kimathi na tugita na mbere kirejaraja gutukinyira kagitene kanandi ejara tutete na mbere gukubanga-banganiria wona ciaringa Bwega themwe na ndarika 30 ni ate uthuthuria bwa Infotrack ntuko ya narua ni bonanetie uriti ngugi bwa tongeria mwanya aja kaunti ya Meru, kaunti ya Tharaka Nithi na kinya kaunti ya Embu. Kiria jumbe mujumbe wa Igembe South Jawe John Paul akithara na kujukia kanya kambere aja kaunti ya Meru. Patrick Munene wachuka Gamba Ng'ombe agitongeria kaunti ya Tharaka Nithi na kinya John Mukonji agitongeria kaunti ya Embu. Kiri ya tongeria bae kuro kana women reps mujumbe wa ekuro wa kaunti ya Tharaka Nithi Jawe Susan Ngugi Mwindu akijokia namba 9 kiri kaunti Shonde 47 na wa Embu hakimuthinga 5 okue hari namba 11. Anthony Kathenya akomba kwithira agitonia report yu sharinga Bwega tha shia thaimwe na ndarika
30. Na tugita na mbere ni ati kaunti ya Meru hiri imwe ya kaunti iria ciumbite kwithirwa iri na makarika jama ingi jana kugwata mauja mapema jagitiga na nyiba keinyereka nimo bataruja uciari nkuruki ya na 50 kuma ntere cia Nyambene na Isiolo na baria baitejirite nyuma ya kuona ana bari banini nandi nibonete kanya kagushinshia miturire yao ni gukurukira gikundi kia Siford Kenya gitekia kithirikari aria bombite kwithirwa bakiamukira moritani jakosi mwanya cia njara na kinya kwamukira into bia kwambiria ngugishia biashara onto baugite bukabatetheria kutheremia miturire yao na kinya kubebaniria na gutumika na njira hire itibatere ojauri mwandiki wetu Wanteto Ndega kwithirwa agitariria. Kaunti Meru yithiritwe iri imwe ya ira ciithagirwo cienana bari rungu rwa mĩaka 18 bari kwigwa bakiwatandagia kurio indi ana nkurukia 50 kuma ntere cia Nyambene na gakinya Isiolo ibaumbite kwigwa bakiwata ũteithio kuma gikundi gitari kithirikari ya Siford Kenya na ara bethiritwe bakirutana mantu megenie no te abo tumana carani na gakinya mantu megenie na ucuka kenda bakaumba kwigwa bagiteithio turoni bo kumania na thinera barari kwambiria bakona nontu batathoma naro tuliane kenda tukujira graduate kwa ana 57 barathoma aja kwa Siford bakethoma matuja mingi aba banana bamwe bara batata sukuru batathire sukuru ciao no tubakwitho ibagira na mapemba ankauga kiri achari betu twakikishe ntukumenyerana baba betu twakikishe ni ana betu bagiana ukamutejera ukamuingiria kithakene to Siford to kuona na baba umete na betho benegita bakiona tutoto kwambiria biashara ciao tuwirigiro batu kwa iba biashara banene iketo kuona ndo tubaneke materials ziji ekeno muntu akiumaja etakwambiria na muntu weneto miteguro yetu nitagaria bamwe ba athomi na aria barabarite kiathoni kibethiritwe bagikatha bakiwonto bugateithia bunene gukirio turo bwana barari kwambiria kuona mwindu turoni bwao abatu gato wikire inya ana baraba kurukirite mantu yau kuboneria ati kwithira we pregnant kana we na mwana sa teenager tejwa muthia no wombe kuiburabura no kaibwethio ka muntu powerful no ntuba Meru yetu na no ntukinyaba Kenya yetu and the world oni ni ngonde example ya kwithirwa bethirete ndi mubundi igitarera ya na ura entethetie kinya kuthithia mantu jamanene na kinyabo ni kuben karenji ate kwamberia no bamberia no nini na bageta kuraya na bagakira kinya changamoto ikarinjirene na ara barabagunikite bataumbite kwigwe kinya bakitha nkena ciao I'm fully equipped not to ndena skill we hairdresser Daiji has a young mother ndachoka na ara nteta kuma makaire and thank you to the Siford team non to bakona ibega pato equipment ishi personally oni Daiji kuna siblings bangi baba nini ke oni so I would not expect a child bakwa bangorera equipment barega korera barabe school fee so I'm so happy na inkomenya as I walk outside there I'm walking out as an empowered woman amano gwa chiari barume na gakinya bae kuruba umbite kugo bakirombo tigeri bakuraithiria ana babarira bambiria kuona ageni babona wa mweri kenda kurigiria mathina ta makwigua makioneka ana bakeya wana mbere bakinye kinya myange 18 achiari bethro ibekoro bakoro ibamenye ana mahitaji jao na baba nenkera birio bikwendekana kenda no to pants o mwana no mwanka o mweri ethro ena periods so bakethro bakienda na bwi achiari chiomie nibo bagwatire kenda bomba kuja kubogwatira myaka ene ya nyuma ndenda kwira unikaria mutumiria ati we muchiario omwekuru kana we muchiario ntomurume ithiro yakwe na mwana okuo mwari na kwa ile kintu kira kwenda every month kana intobira kuitai no kumba omburu wa mirabio no ntore akuthithio agitochwa msandra rutere ni akomba kukailelwa nombe kwitha akiona kiukia mapema kana andracha mapema kiripotera ndo cia weru kuma ntere cia tigania mbeta wa John Thiga
Mwarimu munene wa skuru ya ubundi ya Tharaka Technical and Vocational College narombete arito gwikira kithomo kia ubundi na utea kiuga ni imwe cia njira iria njega buruka gitenekana ndikenda kumba kwithirwa bakirungamira akita riria uria kinya thirikari ikirite kithomo giki na njira mwanya na kuria aciari bakamaka ni mbeca iria kwithirwa igitumika ni kwithirwa kuri na njira nkurani thirikari kwenjana mbeca cia kithomo. Uzaure mwandiki wetu wa Nteto Makina Wambabu agutarire. Mwarimu munene wa sukuru ya kiubundi ya Tharaka Technical ni agwetete kithomo gya kiubundi ta kya gitumi muno nontu ni kithomo mtu enkithoma na kiandika bantu bagwetera kuandikwa. Hii masomo ukisoma unaweza jiajiri na unaweza ajiriwa na unaweza also fungua industries zako. Kwa hivyo ukipata skills si lazima uajiriwe na serikali. Ni aureti ajiari batigakire kwirana bao gicukuru ino nontu bwa marebia aria augite thirikari ni gutethereria nene na gwina guntu kwingi mtu engitetheka kuona BC. There are so many advantages for student enrolling in a TVET institution. We have a lot of equipment zile zimepeanwa na serikali. Ya pili, wanalipiwa scholarship na serikali na HELB. Hata CDF inawasaidia. Because of where the institution is located, we stand a better chance to get a scholarship. Kwa hivyo, naimiza wasasi na wanafunzi, msiogope kwa mbali ukisema mtoto sina fees, mimi niko na watoto 4 na sina fees. Leta mtoto, tutajua vile tutamtafutia kuingia kwa HELB, aregister kwa KUPS. Ni agwetete kithomo ta gintu kiria kinene mujiari enkinenkera mwana ni ontu gikamutethereria uturoni. Siku hizi si kama zamani wakati wazazi wetu walikuwa na mashamba ya kushare. Shamba siku hizi ni kidogo, na wewe ile kitu unaweza patia mtoto wako ni elimu, na ni elimu ya technical skills, because hata lalaja si kama theory subject where mtu anasoma theory na anafanya mitihani ya theory. Hii ni kazi ya mkono. Unaweza kaa chini uajiriwe na mtu hata kupika mandazi, kumpikia chapati, kutandika kitanda, kurisifu wageni, that is tourism. Kama ni kukamua ng'ombe, unaweza ajiriwa ina agricultural farm. Unaweza hata ajiriwa kwa butchery, kupanga hizo nyama. Courses ni mingi. Kwa hivyo watu wasikae tu wakisema masomo ni ya university. Technical ndio the way to go, because hata jobs ziko zinapeana na serikali. Hata outside the country kuna kazi majuu. Na nyuma ya sukuru ino ya kiubundi ya Tharaka Technical kuwetwa inamba 8 gekurutha wega ugite untu uyu umanite na ngwataniro iria benio na kurutithania wira be hamwe. We are ranked number 8 among the top 10, and it is through our hard work that we are able to score number 8 with a score rate of 2.7984, which is a good performance. Nkiripotera Wero TV kuma Tharaka, Mbita Makina Wambabu. Ni kumania na rugono ruu tukuona kanya ga kunogoka nini nyuma ya kagita gate kuraza nkomba kwithirwa ngicokera na Nteto Nkuruki ukathiora mitambo. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwa nguku ciaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyia ndio ngacianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya foot bath murangone. Bwajaire tigira no kwa nguku ciaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui bya nguku ciankara na bya nguku cia kuthinja. Bwaja thatu tigira nguku ciaku ni kona rojuro ruingi na rutheru. Bwajana rumira mubango jutara mijo antachamo kenda kurigiria mirimo.
mirimo na boja 5 araithiria nguku ciaku cionthe kenda kuona bionaniria bia mirimo na mantu jangi kureo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo ni mdogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje? Chakula ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Turudia ndo ni sound. Joy Max Animal Feed. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taking Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. The FIFA World Cup 2026. Reconnect GoTV yako for only 999 shillings today. Only on GoTV. Muchama niyo kayo thire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenchia. Botwaja gairo bitego tutethia neke. Hai tokoraga. Ng'ombe ciakwa itiraragire. Ngoko ciakwa itekorekia. Ngoro chako na guchenga iko chenga. Aremi. Ituigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia. Aha. Mugeni aremi betu. Nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kyo wize kuruga. But with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia. Irio bietu bidithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigera bire na quality na standard. Nice choice fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe no ntutwe county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Utaka kanyakika kathongika wete green. Nange. Karibuni. Ala. Nontu mathaize tirere na itha mugwanja. Angire kantu gakuruma. Irio bia kuria. Ai, ile koma yako kuigua. Karioka ngentera bauga bwezea. Karibuni ibirombeni. Ibwega.
Au nyongo eterete au. Bebe, mpimelo ndugela nyomba, etere kadiozo. Chua ndo mekaire. Ete modugi. Ndoka imoduyo ko yo tumelete. Afya Plus. Afya Plus. Nanga itazo. Jojo ronekana ndukene chionde. Na ndinyareka no. Na vitamins. Na minerals. Teno kwa tukana ni wa nyomba yo. Jojo nane natozo. Afya Plus. Anki nenye kedirire. Karenio haumburetere ntima. Motuzo Afya Plus ntima etingana. Tembea kwingi iko na mengi. Naona tu ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus. Nacho jumoto. Motu te motu. Motu ya Afya Plus. Jogore ndukenerere akwe nagwe. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Nkugwate ugeni okaire na ibwega no ntubo kurumira nteto cietu cia weru thaa mugwanja na tugita na mbere ni ati Rais Ruto ugorobwa na Arua kana bogukira na Arua nekite gikaro kia kwariria biashara na ndiguru mwanya muno kumaja Afrika kiriro ari rwawe na inyirete ati ndiguru cia Afrika teka shire na ukia gashigwetia kuibanga bwega na gutumira kigina bari nakio na njira ibatere kenda gushebaniria na marando jaure tukugwata ripoti. Africa holds nearly $4 trillion in long-term domestic savings through pension funds, insurance assets, and central bank reserves. Yet the continent faces an annual financial gap of more than $400 billion. We attract barely 1% of global institutional investment and only 4% of foreign direct investment. Even today, African countries borrow at rates between 200 and 400 basis points above their fundamentals and where the fundamentals justify. This paradox reveals a simple truth. Africa does not suffer from a shortage of capital, and that has been said by both the CEO of ATIDI and my good friend Sidi. Over the past 25 years, ATIDI has grown into one of Africa's most important financial institutions, helping to unlock investment, support trade, and reinforce confidence in African market. Indeed, ATIDI has become a symbol of what African countries can achieve when they work together with a common purpose and shared ambition. Actually, it's not easy. It is difficult to go borrowing money from people. They subject you to all manner of things. You know, do this, go and pass this law. How about those things, what are those ones called? You go and pass the sexuality laws, go and do this, go and do this. You know, things that have nothing to do with the money you're looking for. Na kirege chunche getu kirege kwejaira kiumia kia murimi uri ume ntukoya na Arua turi murika urimi bobwega bwa kawa kenda gutigira maketha ja kawa ja kuingia na kawa igagwitikirika bobwega thokone ojaure mpumbite kwithirwa ange kuthuraniri. Ndio ukitha miaka 7 to 8
ukagita ukaumithia kingi gikeru. Kiri gicunjĩ gĩtũ kĩa mũrĩmi ũrĩ ũme ntuko ya narua tũrĩthoma mantu jegie kimera gĩa kaũa. Mũrĩmi wetu rĩ nũwe? Mbĩtwa Phineas Mwenga kuma rutere rwa Kariene Centuriment na unde mũrĩmi wa kaũa. Ndimĩte kaũa mĩaka mĩingĩ lakini thai iro ndamenyere ume wa kũrĩma kaũa. Phineas na tũtarĩrĩtie mũtaratara jũra batari kuma kĩrĩ kwanda umenyeri bwa kimera gĩkĩ gũkũra gwakĩo ũtigĩra kĩrĩ na ũgima kenda kuona maciara ja mega. Process ya kaũa mbere yamba area kwanda wande bwega na irinyara 3x3 na spacing ya 9x9 kaũa ka SL kana 6x6 spacing ke kaũa ka karuiro. Ando wanda kawa wanda bwe okambiria wikira mitindi fiti nemwe ora ucoke wikira kamuthetu wikira mboro yinyu ndebe igiri uyuriria na muthetu ucoke wande kawa variety njega. Ambewe njega ri ukamigwatana. Mbewe njega no ure copy research kana ugacwa nurseries ile kwi nyingi ma mbugite kinyaru terwa miru kwina nurseries cie certified ugacwa na utaganya kwirotwa kwa KPCU kana na uga copy research no tugura. Kimera gĩkĩ kĩrĩ na mĩrimũ kethira kũrĩo rĩ nĩ ĩrĩkũ no kamĩrigĩria atĩa? Mĩrimũ ya kaũa nĩ mingi lakini ukomba kũrigĩria kaũa na kugira igita rĩrĩa rĩagĩrĩte wethe ukiumba kũrigĩria mĩrimũ mingi no ntona kĩomera gĩa kaũa gĩkeja kũgwatwo mũrimũ kũria kwĩ thĩna mũno na ndũ komba kugira rimwe mweri na ndawa iria batirĩte kĩwa gwatuka gĩtĩ gwatwo mũrimũ wethe ukĩrĩma bwega. Mũrĩmo jũra jwinya area kaũa mũno iri plast ndawona kaũa kena yeru icua gitĩra kuo kona ũkĩgwata rangi ira cia yeru cyo iju mũrĩmo jũra mũthũku mũno ikaũa au ange kaũa gakũra mpindi cigwata mũrĩmo jitwa cimbindi nĩyo yũmaia mpindi ũkaga maciara. Kimera gĩkĩ kĩo kĩrĩ na mbeca? Kaũa tagate mantu ya maingi kaũa ũkanda bwega wacoka wakamenyera mĩrimũ gatagagwatwo mũrimũ na wacoka ũgaitana mantu ya canopy management gwĩkĩra kaũa waciarithia kiwa kimwe kuma kilo 10 gwitia nonto no iciarinya onkorukia 50 wona mbeca kaũene. Akĩrĩkĩria na mataro kĩrĩ antu babethi konĩ ũrĩmi bubu no babogerie. Ampumba kwĩra arĩmi babethi bakarĩma kaũa tu ou ibarĩme kaũa bena ũme bwa kũrĩma kaũa. Nonto kaũa inya tu twatwire kũrĩma mĩaka mingi lakini utikio turona nyuma nderea lakini tukumenya ũrĩmi bweru bwa kũrĩma kuma kwanda bwega itonete mwanya yo mũnene mũno na itonete ũguni bwa kaũa. Nele wa Kithinji, Wero TV, mũrĩmi ũrĩ ũme. Nĩ bwege sana kumania na ripoti ĩyo ya mũrĩmi ũrĩ ũmwe nĩyo tũkumba kwithirwo tũgĩkĩra gatanta nteto ciitũ cia Weru thaa mũgwanja kĩrĩ nteto nkũrũki ũkumba kwithirwo ũkĩgwatanĩra na Dorcas Wakaria thaa imwe cia ũgũrũ na kinya ũkumba kwithirwo ũkĩgwatanĩra na Edward Mutembei mathaa-inĩ ja thaa ithatũ zakwa marĩtwa nĩ Nele wa Kithinji ngagũtiga njarene cia mũbango jwa katiba ka Gen Z na nkũrũki ngakwendera mũthenya mwega.